Mar chanchin thar ngai thatu hai in reng in chibai thado ni som ni paruk kumsang ni le som ni zirtop ni martunga chanchin thar tim tu Marcy Lalumpui Amasan chanchin tlangpui NPP MLA Pali Imphal Anhongvung Lut Manipur Larsap anin hupui Linsang Vung Award kumsang ni le som ni Positive Chui antum lain buina asuk Perzol District Quarantine Center anthok mi somnga pakhat intla Manipur COVID-19 yirhun Aizola lirin hing turtu hai boy som Assam tuilin lain harsatna nasatak atlung Tripura Sarkarin fee suksang lain school som pakhat hai vauna apek CBSE in exam ding athul Tanzania mi pakhatin lunglu Maktadoi thumle nui som thum pangaman amu Tuhin chanchin kimchang lemin Thadau ni som ni panga kumsang ni le som ni sun dar som pani le achenna khan National People's Party MLA haichu vungna in Imphal anhung vungluta anni rule hin pu Conrad Sangma Meghalaya Chief Minister le pu Himanta Biswas Sharma Assam Health Minister hai anhungve pu Conrad Sangma hin Imphal Airport tula chanchin bumi hai anbik puina achun Delhi a BJP thuitu hai le anin bikna NPP le BJP kara in shit thim no na hai shiltlangin sukfel anita a chulein NPP chun Manipura BJP sarkar athlop nok dinganta ti in ashil voisun chanung ting khan NPP MLA Pali pu Conrad Sangma le pu Hemanta Biswas hain Manipur Larsap pi Nachma Heptula achengna Larsap ina anvan hupia NPP in Manipura BJP sarkar athlopna lekha anva peklut NPP MLA hai anreng in cabinet minister ni in amaa an sinchel hai seng anchel zomnok ding ni in eithulak na chun ashil Mar Literature Society Secretary Professor L. Ruivel Pangante in Linsang Vung Award kumsang ni le som ni dongtu ding hai apunglang Mary Lalsoymoy daughter of Dr. John H. Polamte le Dr. Rothangpui National Games Village Imphal 92.16% Little Flower School Imphal le C. Joseph Lalsanglin son of LT Tunga le Lalsanhim Bethel Chorachandpur 88.16% Young Learners School Chorachandpur Loman Peksuk ni le hunding chu donor hai le inron tu mek ania sukfel ani phale in shit tirna sim ni ngate Thadau ni som ni pali kumsang ni le som ni khan VK to na hai Chorachandpur Quarantine Center COVID-19 positive no mai pakhat Medical team han ambulance in chuya product antum chu inmate dang han anlo phal no lein buina atlung hi thu hi Chorachandpur police hai in shritir ani nungin additional SP IUCAW le IC Chorachandpur Quarantine Center nibok in roina hnuya imani chen anin bikpui nungin an thui dok thei shamani inmate chan thui suk an phalno na san le hi thu a mo phurtu takchu dan anga shem ani theina dingin thufe dan an suizui mek ni in mason na tharin ashil Thadau ni som ni panga tu khan NGD gelza ngan thok mi som pasari hai chu in thlasuk anni anreng hin wangai range mi annia anni hai negative result an nei la ya in suk tiran ni voi khat chau ni lawin film khurna lain test hi voi ni lai an nei tol chun thadau ni som ni pali khan mi som thum pali hai kom in thla an lo ni tabok mi som thum pali hai hi marbil te pemuk range mi annia an reng hin an negative vonga ami ruk chu home quarantine an lani vongding ani chu zo chun midang ang bokin an in hai in loi thayanta nun pa nga in lengve thei tangan ti Perzol District hin quarantine center hi sim abui thlak deulein tui thapai lai center pani sim ani a chung hai chu Bethesda College of Nursing Mulwai Phele Engadi Gelsang hai anni Voituk chen khan hing center pani hai hin mi zahni le somku pasari anluta
COVID-19 le in somhin Pherzol district in Thilthar anei nul atul hun huna mangtheiding ambulance tharle CMO mangding bolero thar sarkar chun alongai tu peka chun Pherzol district CMO anthoka thu eidong danin CHC hai 24/7 panthei anni thu ashilbok Manipur sarkarin thado ni somni panga kumsang ni le somni zan darsari a thusuk asima chun limta darkar somni pali sungkhan mi somrit paruk numai somnga pathum le pasal somthum pathum hai chu akai thar musuk anum thushil hing positive case hi district shangrang Bishnupura pani Churchandpura pani Imphal East pakhat Imphal West pathum Kakchinga pali Kamjonga pani Kangpokpia pakhat Senapatia pakhat Tamenglonga somnga panga Thobala pani le Ukhrul district mi som pani tuta athar musu kha hi state danga inthoka hungkir vongan ni tu chena positive case musuk ta pochu sangle somnga paruk anvoi mek active case sarile pani adam felta pochu zathum somnga pani anne tu hin Manipur puting chanchin chenkhat Aizol zo khothara khobung RD block hum sunga lir hingchu alanzom peilein mani in luma umngam lawa tula lakhai intom nadingin zanizan tingkhan sandam na sipai pol hai chun khobung khu samthangle zo khothar khu hai mangdingin pun in somparit khobung khu an bathak hinglai jinghin geology and mining joint director Pu H Lalbiak Kimale GSI geologist Priscilla Rinmonpui hai chu lirning chanchin suin khobunga ancham meka zanita lirning masatak sukna munnia anshi na hai chu ke a fe in anva enkai zanive khan champhai DCP Maria le DLAO Pu Benjamin hai chun si tu khai ngirmun enfelin tarpolin anpek ngal bokani nihnilim ta sungkhan Assam state sunga ru chatlak lo deu thwa asur lein Assam district Ranshana tui alin na salea mupui sang tel ta dingin harsa na nasatak antlun Assam tuilin hi district panga hing Dibrugarh Dhemaji Jorhat Majuli le Sivasagar hi anasazula hing haila hin Dhemaji district hin tuilin atur na sataka adot tu chu Sivasagar ani Assam State Disaster Management Authority thusuk chun rusur ron laya mim kailein mi somni pakhat anthita a chun tuilin lein mi sompali anthita ni in ashil thusukin ashil peina achun jun ni somni panga kumsang ni le somni chenkhan mi singa le somnga panga le khu zale som saripaku lai tuilinin nasatakin achok buita ni in ashil Tripura Sarkarin private le an aided school sompakat hai chu shi in leng leya lockdown fe pui ani laya school fee an suksang chu vauna apek Education Minister Ratanlal Natin May Nirukhan state sunga private le an aided school hai chu lockdown sung fee sukpung loading in inshit tirna asim vongthu ashila hingsa khoma school sompakat hain fee an suksang lui tholein Sarkar thupek zomlo school hai chunga action la ngei ding ani thu ashil ti in the Tripura Times sun mi puishi dingin apunglang Central Board of Secondary Examination CBSE chun class 10 le 12 exam fe lai mek lockdown in anang leya sunzom theitalo July thla exam dinga ri room chu athul thu Supreme Court kuma in sheet tirna asim India Today in Ashildanin Voituk Darsom le achenve hin CBSE thusukhe Supreme Court in anamhet ngei beisei ani chun university level a final year exam July thla dinga in singsa mekhai khom Union HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishankin nilainia Twitter a thil ashil depna le University Grant Commission hai aninrel dan enfeldinga ngenna asim ngai tu chun chullel ani ringa umta hleni Africa khomul pui sungting ram Tanzania ami pakhat pu saninui lizer chun lunglu chikhat Tanzanite anti America tangka US dollar 3.35 million maktadui thumle nui som thum pangaman amu pu lizer lunglu mu hi tlanglin tak tak pani ana apani hin keji som panga laya rik ani
Tanzanite lunglui rong dumpol le nuinok rong tingdeu in chokpol ana amoy le awang le hin alu ema Tanzanite lunglui khovela lungluwang taklaya mi ana khovela Tanzania ram harsak ting chawa mu ani ole khanghai poka tuta chuma martonga chanchin thar ei pungle ei ngai thlak thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangi mai sengro